Došli su i ti srećni dani da na tvoju, Nole, svadbu dođemo razigrani, nepozvani i nepoznati. Smajli. Mi smo dvojica kokanjara. Znamo da ima praznih mesta nakon svadbe, a sve ne može da se pojede i popije. Nije u redu da zbog gladnih i žednih širom sveta ostane toliko hrane i pića. U godini kada slavimo 1700 godina od Milanskog edikta i tvoje venčanje, dragi Tebrice, srpski viteže, evo nas dvojica kokanjara da se javimo na vreme, da potvrdimo dolazak na svadbu. Bekanu nešto ne radi automobil, a ima strah od letenja, pa nismo u mogućnosti da dođemo privatnim putničkim vozilom ili avionom, te smo u situaciji da bi rado došli najmodernijim brodom kojeg, nažalost, ne posjedujemo. Bilo bi jako lepo od tebe, najveći srpski junače, budući gradonačelniče Beograda i Monte Carla, predsjedniče, da nam na neograničeno vreme pozajmiš jedan od najboljih, najopremljenijih i najkvalitetnijih brodova iz tvoje flotile sa posadom, a nas dvojica bi ti se zahvalila prisustvom na tvom venčanju. Molimo te da urgiraš da u ovom najmodernijem prevoznom sredstvu budu poslužene raznorazne đakonije, čisto da zamezimo pred svadbeni ručak, a nadamo se i svadbenu večeru. Svaka šerpa nađe poklopac. Tako ste se i vas dvoje našli, naši dragi mladenci. Što jes, stvoreni ste, kažemo nas dvojica, jedno za drugo. Sve što mi nikada nećemo imati, vi već posjedujete. Tako da smo u nedoumici šta da vam poklonimo za bolji život, srećne ljude i porodično blago. Ovim putem te pozivamo da nam pošalješ sitnu finansijsku pomoć, kako bi mogli da ti pola od te sume uručimo kao svadbeni dar. Novače, možda se ne sećaš, ali Bekan je išao u osnovnu školu sa tvojim ćalcem Srkijem, a Braki sa strikom Goksijem u jaslice. Ove podatke ne moraš da proveravaš, sigurno su tačni. Jako bi voleli da Marija Šarapova i Marija Šerifović, a ako dođe, sede za našim stolom obučene kao zečice. Samo da napomenemo da Bekanova vera njemu ne dozvoljava da ne jede pihtije, crevca na žaru, škembiće u saftu, jagnjeću sarmicu, sarbicu od iznutrica i svinsko pečenje, kao i afrički pasulj pod sačem. Braki jede sve. Srdačno zahvalni na tvom pozivu, kome se nismo nadali, ali nas je obradovao i ne želimo da odbijemo ovakvu čast. Živeli mladenci, PS. Nemoj nam zameriti što je pismo bilo nešto kraće. Na krštenje vašeg budućeg deteta ponudit ćemo se konkretnim dopisom. Vaši Bekan i Braki. Braku su 3 do 5, sluša samo Vlada Jet. Zemlji u kojoj život izlazi iz mode.